Ngibingelele igama uDlozwa kaMsibi kuMkhondo TV. Ngila ekhaya kwaMkhwanazi la eWard 17 la khona ke kwavela ke khona ke umbiko nje ke okungemuhle kahle ngendlu kaMkhulu ewayo njengoba uyibona nje nesimo esesekuyona la ukuthi ke ayivele nje bekungakahle empeleni bekungamela noma ukuthi kuze kufike ke ikhathi zemvula ke lendlu isesekile simo ekusona noma ke nje ngathi nomkhulu esahlala la ngaphakathi nje uyabona so vela le diskithini nje alale sekubonwa ke ngokusa uma ngabe nje ubusisa kahle la khona kodwa nje ngasimbongela umkhulu ubaba uMkhwanazi ukuthi isikhalo sakhe sikhomba ukuthi ke siyezwakala njengoba ukukhansela wabe seke uyasabela kule nkinga nje le ekhona njengoba ke ubona ke labantu labe komekhela nje bebathathu bela lemizi oyibona nje lapha eombili lo lena mbukele ekhaya lona naloya kanjalo nalo kukhomba ukuthi ukhansela ke sewizamile ke imizamo wakwazi ukuthi ke bathole ke ama-RDP nosikhuluma njengamanje njengoba wabona nje lapha nje i-foundation seyigutshiwe kuzo zonke lezi ndawo zontathu la sokukhomba khona wakhe kuyaqala ke manje kuyaqhubeka kodwa nje ngikuthanda kakhulu ukhansela uveza lapho ukuthi iviki neviki lokuyavela la uzocheck iprogress ukuthi ngabe kuyenzakala yini ngoba phela kujwayele ukuthi abantu babeneze umsebenzi bese begcina ke bebe ngathi nje bayenza emva lokho bahambe bangasabheka emuva kodwa nje uqinisekisa ukuthi ke kuyaphela lokhu kungaze konakale ukhansela lokho khona babumagujwa asikubingelele kakhulu sibonga kakhulu umsebenzi omuhle ukukhala komphakathi kwalapha kakhulukazi izaguga abantu abangasanazo nezinyawo zokuhamba besifikile emkhandlweni ukuthi bezokhala ukuthi abana zinto nakho namhlanje nikhona lapho kuhamba kanjani baba sibingelele umsakazi phinde sibingelele nabahlali basemkhona umsakazi lana uzokhumbula ukuthi lenkinga akusinkinga yanamuhla lokuthi ke mhlawumbe la kamasipala sikwazi kwakhe izindlu kumele size sicela i-department yiko kwenza ukuthi abantu bagcine bahlala esimene esinje sesizame kakhulu kodwa kungijabulisayo ukuthi njengoba sowubona sekune foundation besinohlelo lokuthi kuyophela kucala imvula lezi zangabo December abo umkhulu nabogogo babe sebasezindlini akusibo bona bodwa ke khona abanye abangapha ngenzansi futhi nakhona ngeke size sibone kwamanje but senza kona okusemandleni sikhulumile no contract washo ukuthi material yakhe iphelele uma bangamvumela ngaqala ayiqede in a space of 2 weeks or iviki uma bangalandeli ama process but into ephinde sibambe ukuthi izindlu zahulumeni ke zinama process ukuthi qala ku foundation i-check ukuthi right uthelwe vele kungumdanti kodwa siyathemba ukuthi makufika lezi imvula sibe siyiqedile lemizi yabo omkhulu nabo gogo uma uyibuka nje la labantu abalana omncane mhlawumbe ngingathi la kubo 70 ngaphezulu gogo ula kubo 94 96 so isimo ke esithunaza isithunzi somuntu omnyama nabantu abadala bakithi so siyacela nje nohulumeni ukuthi asibukele bese sesiyacela kubo somabhizinisi nakuyo uhulumeni ukuthi uma sesizivula lezi ndlu nabo umphakathi ukuthi mabangamane badonate ifurnish imbhede nje naloko esikhonayo ukudonate ukudla ngoba isimo sibheda kakhulu uma ubuka lamakhaya iloko nje ngingacela njengokhansela kodwa siyabonga kakhulu nakwi department ukuthi uma sikhuluma no-MEC asilalele bese ayasilekelela ngokusheshsha nabasebenzi ke be department especially abase ML siyabonga kakhulu thank you